haudorakani suru khonglaga adugiduda tumba bhawa tumsit mapung phadringaida hamdong piribasibu kayamar haibunu mi adu oira maleida hayaga hogalakana ye kabardagi ibai bertilauting adugumba banda bandi oinana bai hoi mehnat tausi Allah tabaraka taala mapu mahalna agal pin biosanu wa baraka alaikuma ay Muhammad Omar nang ginathakta ay taraf tagi baraka alayka dua piye Allah na barkat oy hanbira sanu wa baraka alaykuma nang rusunang inupi mathakta barkat oy hanbira sanu asiga iroi na dua tawgani amasung ngasigidi ipai peltinau sing bayan matang sida doisanasi marab dehoni timing amu oigre thengre koi johan gadamani aduga maraktai chanu pasu leiram kini thawanda ma buzor gari da pickup torga adu chami nagadam ni ma fi amwana ngairam gani wa akhir dawana anil hamdulillahi rabbil alamin dua torasi Muhammad Omar gi hatta ekoi khudmat dua piramasi amin allahumma amin alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala rasulih Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in ay Allah hadirin tamam koila isha namaz ki matundagi bayan taurga majlis ta pham kiba majlis ase ay Allah nan qabul tawhid wa majlis ki manzil chalhan biyo ay Allah ay koina tagriba bayan wahi khudmat tane ki amsun guna ko piba dadda wa hanbiba adugi apam khudimma ay koi thatoi hanbiyo ya Allah ay Allah Muhammad Omar gi mathakta ay Allah barkat rahmat koi hanbiyo ya Allah magi nupi gi mathakta su barkat rahmat koi hanbiyo ya Allah ay Allah hayengi kumchata awana ana ye asman ki zamin ki जिन्नात तगी शयातीन तगी इंसानियत तगी लाकदबा फतबा पुनमंगा थोपी हो या अल्लाह ए अल्लाह ये की निमित्ता मेहमान सिंगी सिरनी तौरगा मियां पिदक तौगदोरिबा अदुदा अवान अपालाई हंबी गलो या अल्लाह अवान अपालाई हंबी गलो या अल्लाह ए अल्लाह मोहम्मद उमर की बाबा अलबे कबर की मनुंदी आता अदुना लई करबा ए अल्लाह मोहम्मद उमर su baba ya Allah nuhum bai basi yam nanunga ite boiram gadi ay Allah nangi mauna pure chakkarba umar gi baba gi matakta ngasi tawgariba ar khairasi sal sawabiyo hanbi raga rana gi kudoro hanbi ya Allah baba gi ata nani ko yer kulimal ay Allah maghfirat hogi ya Allah ay koi kudimat ki mundagi ay Allah me tawar dalai kar yer kudimat maghfirat hogi ya Allah ay Allah mungasi awana nahi khudmat kai do ya Allah ay Allah Muhammad Umar ki zindagi da khair barkar wa zindagi bi ya Allah magi nu pi zubair barkar zindagi bi ya Allah magale ni nadurbi mungasi da ay Allah jitne lai banda bandi puri maproligar nang yagar banda bandi singmunu chalan pi go ya Allah hadirin jamaan ai go gay hadir hoy ki jamaan puri mal ay Allah nang rahmat karam qabul to bi jamaan ke manu chalan pi ya Allah tawzari batwa nang hadi musibah ke sakat pe qabul to bi ya Allah pura ge ne galak mi to fadai go pudum ki timbanda kalima la ilaha illallah muhammadur rasulullah kalima da khatam bil khair wa hadi ya Allah tawzari batwa se janabi muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam ye sadqa felda qabul to bi ya Allah rabbana taqabbal du'ana bi hurmati sayyidil mursalin wa shafi'il mudnabin wa sallallahu ta'ala ala akhir khalqi wa nuri arshihi muhammad wa alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ahli baiti ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin